Dragi prijatelji, Amerika i Srbija ove godine obeležavaju 100 godina od savezništva u Prvom svjetskom ratu. Te davne 1918. godina, u čast vašeg hrabrog slobodarskog naroda, srpska zastava se vijorila nad Belom kućom, simbolizujući savezništvo i prijateljstvo naših država i naroda. Iste godine se i američka zastava vijorila na Krfu, gdje je srpska vlada u izgnanstvo predvođena Nikolom Pašićem obeležavala naš najznačajniji praznik, Dan nezavisnosti. Američki narod je od prvog dana Velikog rata prepoznao pravednost borba i patnje Srbije. Slanjem humanitarne pomoći i lekarskih misija željeli smo da pomognemo svojim srpskim prijateljima. Više od 10.000 američkih dobrovoljaca srpskog porijekla borilo se na strani Srbije i učestvovalo u proboju Solunskog fronta. Woodrow Wilson, Nikola Pašić, Robert Lansing, Milenko Vesnić i drugi američki i srpski državnici izražavali su međusobno divljenje i njegovali vrednosti demokratije, pravde, pravičnosti, nezavisnosti i slobode. Srbija je pre 100 godina u Americi pronašla saveznika i prijatelja, isto kao i Sjedinjene države u srpskom narodu tokom Drugog svjetskog rata, kada smo se zajednički borili protiv fašizma. Ostaćemo vam večno zahvalni na pomoći pruženoj našim oborenim pilotima, koji su spašeni zahvaljujući herojstvu i žrtvama srpskog naroda u odvažnoj misiji poznatoj kao Operacija Halijard. Tokom 90. godina naši narodi su se, nažalost, udaljili. To je sada iza nas. Moramo nastaviti da radimo na zacjeljivanju rana i izgradnje nove budućnosti. Budućnosti koje više podsjeća na bliske veze koje Amerikanci i Srbi tradicionalno poznaju. Kao i pre jednog veka, i danas smo tu da pomažemo reforma, razvoj i blagostanje Srbije i njenih građana.